Чуваш республикинчи профессионал писательсен пірлікінчи иртне жылхи ішсене почтарынса пітімледе сыйлара. Союза экипинде вунултымы шылданба Геннадий Максимов ерцы бұрат. Правленин шене председателі бе пайдачы сем шылдалық планебе келешулін чила ешту заелгерне. Ширавшызен черетле ларвенче поэзибе прозари драматургибе ача-бача литературинчи ішхеле дешкерчеш, шивечей тузине жеклереш. Ширавща пызыкын илсен, халық осхагылыбе шалдых ваджин паянхи выхода далан защитне шайнек дардаган булма девеш. Хальхи хайлавсем чываша тенде контекстенде вырыншынсе илме, пызык литературура хойын яджибе, сынсыбаджибе, уйрымлыхибе бурынма майбарыши. Союзра пайдаш нумай, чынныбе мише ширавща шоушлаттара шишагидусем. Иртне шул суйла направлениен ердюши Геннадий Максимов вохот хистемне гура шенелле ишлеме бигеннисисенче. Чуваш наци конгрессбе, наци тада адязембе шамрыксен республикари те библиотеки зембе пірле ишлеси жинжен келюшу туна. Терле булдарулы хымырдывы тел булу земиртерне, теп хулара шихыну зем дергелеме бушланы. Профессионал писательный союза Шамбек вылечтене бударантен юлашке вотра курмандыр себе глазан. Падем мушкан, падем правление. Нумай эштуре. Унда искать эбертер себе глазан. Мускав жайын екшиттірі бірдер себе глазан. Мускав жайын дебе литературный газета хажатыра эбер хамыр нешказден бірге шудатмадынды мо. Падем Россия білдербенді мо. Ну шавғытырақ мансагай маламар, литературный газета журнал был хажат, Мускав радуқ садырат. Вон вижи жаржывагает. Шитмелдавада региона, да? Совет Союза органырамба писательзен ларвизене келеген тюре шарана шанджик сыритлеме хынықны жиравшысене Вячеслав Оринов культура министрін шуме халлихе педюжумлах марбулинге ырығы бар білдерді. Пірлихе бұлышма майзем жыраса дупна. Хой театр режиссері бұлны май Вячеслав Николаевич хальхи драматургсен тұрышывне балыртыры. Чуваш театр зень. В зень палахынде хамар автор зене. В зень эжизене тебе хурза спектакль зем хадрелезе халық патнеши дерес пулат. Шага же пирин театр зем пызык шайраду забырачы тура жигер паянхигуна мана савандарать пирин чуваш драматургия вал пур. Ырысымақпа пір-бірне хавхаландарны аван. Ларудырова шалдан дешкерегензем тесліхрен Борис Чиндыков ширавжа, пидетре паянхи литературуба ун пуласлыхне эненмес реширны бергетесымақ пульчы. Борис Борисович калашле паян литература чынлазах ішлеген ширавжысен чи кешен орыве сағалдан да хергалы жылда. Малашне патшалық енден тевішлі болыжу болмазан ширас теген юлме. Күржері пер республикрау пызығын арар дүлеме майзем туфна. Ширагане шукмен. Пиринде шапла болзан духтырчы. Пурныш мледе болынша ауыр задухса пістмес пүлдебінде, бұл политикада энди улжынат пүлдеп шыржы врать тенжере энди үтей балаземде. Чыважны гынамар, үтей бақалық сен үндейк самансем нумай болны пүлдебінде бұл. Рашереде тенжере үтей жавнызенче бұрны жерде жанжақ тәшау үрі ен мледе болынша ауырымза туғадек пүлдеп млегалас пирн шыржывын дердюжиземде. Шак хамыр шыржывринде чилай вақ халығын культурин, литературин жавжу тұрайын деп, уласлығы жіне, бізден малашлығы адаланасы жіне чынлазы пұхма пұшласа шанас келедінде. Шулдалық пұштарын загалашман ширавшысен пірле сүтсе амалы самай бұғынна. Республика тулажынже тұғырвынулды ендешлік. Кенегесіне инжетри иқташсен батне деші дермелі. Кушарушысембе драматургсем валли грант кирлі. Шамрыксембе шинедірза ішлемелі. Кусем шулзерен илдінсе драган идусем. Союз ердюші калажыба бідімлетнемай халықсен тустықен жүрденде ширавшысем валли пүлім буласы, сайт ұшыласы шинден білдерді. Чуваш яңғыларым вали Марина Корягина, Александр Яковлев.